music lam le sound system lam tuitan hai voin hi engtia control tur nge ti vel kha karon soi fi dona gain kan setup dan te volume kan setup dan te hi engtin nge live a hian thadin kan ti theyang ti kha ron soi fi ka tum don ni ka theyang top khan o tuna karon man tur he yamaha mg10 mixing console ani a he mixer hi 10 input chau ani a amar chu he video hi enani chuan idea khai nei thei do ni input som ni pali po ni sala 16 input po ni sala 32 input po ni sala hetia ka ti angai ti chon awlsam te in engkim izong hu thiam don ani ole mixer in en chinta ila 1 2 3 che ka mang dona channel 1 2 3 kamang doni chuan mixer hi atlang puin en chuan gain control pani hi om tel deuh zel gain control pani ka ti om je chu hei hi volume ani hei poi volume thawani hei chin rianga master volume khani mai ta ni ole atlang puin hemi gain pani om re re hi microphone apo volume knob volume control om lo ang chi hei atang puin hemi handheld microphone ho re hi volume mangai lawang hetiang volume om lo ang chi a hian instrument a po hei attend instrument rim volume om lo rim chuan he gain pani om kher tan hian ida rang big thin don nia achan chu tuna electric guitar hote piano te keyboard ho jong chuan ama ten volume nei khan vek ama a body a son khatatang khan hi gain hi om kher lo ma se volume hi du tok ni le control thai ni khatatang khan ole kan soi jong tu mo ni a sound thil te video thil te live streaming thil te hi chu mi pakhat thiam chu thei lawa teamwork ania team atang rual ngai chi ni team atang rual a om lo vai chuan engma afu thei lo ti ka kan hrema support don ni zai en ke ni ho zai ho a musician ho zai ho live streaming ho ati thei mi alo hei tang ko pangai ni chumi tang ko lo chu entika ma music tha chhuah thei lo ti kha kan hrema sa don ni ole I hantan zong on ya tuna hian yamaha kamani en chinta ila mixer trend khata chon hei telai te hena chung soin mem triangle lemte soin mutro yamaha mixer re hi itilo chik chi angayam ka hrelowa volume knob ang chi hate her thai ang chi ani chuan triangle hi anda tlang pui heta poi triangle amaro chu mixer hi asline om ang chi ani chuan triangle anda lo chuan tuna megi ang chi chun u anda ang u zone taka khan I slide chawanga ida don ti dani u zone a hian hei chu triangle 3 o'clock ani mai tani triangle omlo ni pon 3 o'clock kachin che ula dar thum mo sanadar thum ang kachin che ula ania chon hei sound crop ang te mixer trend kha chon 0 point le thung a slide na kha a fader kha 0 thling ni vati chawanga chu chon sound check chau don ni ole sound check don na thatdan per chu he meter hi om thoma sela he meter hian tun chu koron ko mu don chewa amar chu meter om thoma sela arin lami check don khan headphone ani lo pon hei kher hian check don ni hei chu triangle vani kher lo ma se apoi to ran lawani ole sound check hi apoi mo em ani ti kan soi le du ani ole kan tan don nga tuna hian channel 1 2 3 ka phang dona tu ni EQ po dan veli chu kala soi don lo ni graphic EQ ti te gain control ti vel chu a sai don to vai tun chu gain chau hi karon soi don ni karon soi fi don ni chu compressor po karon soi fi don lo tun chu engtin nge gain kan setup ang live streaming tur te ni ta se live band tur ten ta se ti kha karon soi fi don ni ole ka soi to ang khan hei hi apoi mo ber chu eng might boy handheld ani chon volume knob anei talawani achang chun hemi sure hote hei sennheiser te pon ni sela noimen te pon ni sela wireless ho hian receiver hian gain control hi lo nei ve thin hei volume control hi moem he receiver hian nei ni hetiang ani chon apoi lo we hemi gain pani om kher poi angai khan lo gain pakhat omai wuanga hetatang hian allowness arin lam khai adjust mei don ani kha chu karon soi fiang khathia manga tuna bi khi chuan channel 1 a hian sure beta 58a ka manga channel 2 a hian sure pg 58 ka manga channel 3 hi chu mp3 playback nan ka mang do ni ole engting a control train en chinang oni a hati ka ti dan chu triangle na chin ka soi fi na khan triangle ka da vek photani awa hian triangle ka da veka triangle ti chu ani lo pon 3 o'clock dar thum sana dar thum slider chi manga ni le 0 ai da ni lo pon u ti omang megi hawa chon khata khani da do ni ole ti hen ka da vek ta ni tien ka da vek nga sound check ka ti che do ni compressor eng ma kon lo ole hei hi arin lamin ang vek turin ka siam angai ta khoyatang ka siam ang ti chon hetatang chon na siam thei rawani achan chu mai re po ni se instrument po ni sela frequency nang lo vek tu na beta 58a le pg 58 hi a receiver zerin a ami
a frequency nang lo arin lamen ang lo ni tuna tekin na sure beta 58a le sm58a po he frequency nei ring phase okani I hook apanga a volume bi da dai ang vek po ni se he ring de yang khati khan mic re hian microphone re hian arin lamet an lo awangin heta tang hian heta kada hian volume in ang vek tur chuan gain atang ka control angai chuta che chuan ya volume nei lo ang chi body ya volume nei lo ang chi re hi chu gain control pani om nge da tha ka ti thin chu ole han soi fiang onia tuna chuan hei gain control ka siam rem don ta ni anti ka siam rem chu meter ta entur pakhati na ya heta led red hi entur nei heta asen chuan athangai lawani amaro chu on the go ate chuan ni an zai bank chenglai chuan volume lo atin lo sen poni se feedback tu tiang chi hi apelem lawani kha I turn down le watanga boi kha khop mai amaro chu tun chu popper taka setup dan karon soi don ni ole hi beta 50AA channel 1 hi kan check vel chinang check mun mol view don ni check mai check 1 2 3 check tivel kha ka du tok me ta hian zero noi om turin nan ma se kha ka chu ka tong ring chau khani wang poi ka tilawani chu heta en tai la hi a pick me alawani check he ring taka ka aw pon a pick me alo wa ti hian a volume ang ti na ni chuan sound check in ti re in keima big chuan low frequency tangkatan hemi pathuma hian hi volume nei niam berani volume nei niam ber atangin katan nge khada tang ka boost apa hami volume bil turun ka siam thirani hai kan mangreng don phaichona poimo awang khan ole tikhani ta chun he pani na hi channel 2 hi pg50 hi ka check le don check 1 2 3 check hey check athasa khop mai ole check hey check 1 2 3 check tikhan volume ang che ta ni volume ang che khatia ma se heta chau hian ni meter a chau ni speaker a mo heta I monitor dona headphone nei monitor ni chuan I khele zualang kha I mang ngei don nia I zo vek ton huwa khan heta beng cheng view to na headphone nen pa lo ring over pon mai thei amar choi headphone hian volume nei thauta nang ma te ni ngai thla the ni ti khan soi le duwa chuan hi playback ka siam le don ta hian kan thrilang chunga mobile phone ta hin ka playback don ta hei po hi I playback hi chu apoilu tuklonan ma se TV thaw than he ka play chin ta ni ka play ma se I volume om na khai chin chianga I mobile phone a khan engza percent nge 80% nge half chau ngei da tuna half chau I da ni chun half hi I volume tu ni mai half hi volume tu re ta heta tang hi ni control don ta ni heta tang volume siam rem don chun hai siam rem tur wak om to lo vai heta hi ka siam rem ta hai tivel khani mai ting ka siam rem ta hai ta hi chun ngai to la hi zoizok om takani amar ju ta hin gain pathum om ta ni volume pathum om volume pakhat volume pani volume pathum mo hai phone volume ne hati om wang khan hai chu hai zoizok om takani hi volume sang zo kania hei poi sang zo ma se ka soi to khan heta chon du le a volume hi ti te noi pon lo om ma se poi lo ni ti te noi oma heta hian 3 o'clock a hian a volume asan lam arin lamai ang ve kha poi mo ni heta chu ante pon om kol ma se hei kan enber tur ni to wang khan show ni tak tak huna hami ne control kop che kha a boi thak thin lu tu kani chumi ani wang chuan hei hi tan ka da ta a volume ang vek to ta ni volume ang vek to a ti khan awlsam te in tuna pg50 zo keng ta so kan up tension I up mai don ni du tokin ole hei khal 1 2 3 khenga ni ta ni ole tuna hian ka hook up bell don ta ni live band ta ni sa bang onia live band ni don chuan hei hi te khin na na anting kan tiang drums mo electronic drums ada teng hei hi omlo apo dala poimi alo he gain control hi electronic drum re chon volume knob ama ten nei a drums a module la teng control ring thai chon electronic drum 4 kan ta anga chon 5 6 bass akan daleng bass guitar re po hian volume anei ama ten ting tang re chon bass opon hami electric ani chuan I ama ten volume no panei vek chu heta po hian lead kan tiang lead per tu tan 7a hi kan mang ta ni ta hen hei gain control na tur anting e loudness adin lam chuka just ta ngai ti mai te amaro chu lead per tu pon electric ani chon ama ten volume no panei chu tiang che chon ten keyboard kan tiang keyboard pon ama ten volume gain nei ole khata khan te khin nana hetin volume da vek dona hami helai mi hone na in mil turin ida don ni cha poimo khop mai hei chu lo thei hil po ni la vocal vel chu ki nei uple thei po ni sela hei bi ki poimo ni tuna keyboard kha tuna drums kha a module tang khan electronic drums ani chuan hei omlo ma se arin lam khai adja sanga he hone na in mil turin pathum ne na in milin adja sanga ain mil to ni chimi zowa chuan heta hai gain omlo hul hol ta ni
hei hi bass mo bass per tu khan ating tang khan bass ka a heranga hemi ne na drum ne na in mil tur che da volume da le me nga ti hian volume in mil che ni lenga chu tiang bok chun ta hian ali per tu po khan alit per tu po khan an per chinanga a volume kha ating tang khan a heranga hemi chi a in mil tur he da nga hemi te pathum ne in mil tur da nga tuna chuan drums le bass le alit kha ari kha arin lamen ang che to ni achan chu an ting tang an adjust to wang chun keyboard me tu po khan keyboard tang khan alo her sak ve don ni ole ta chi khan ne teamwork poi mo ji chu heta antikopon sound check ti tha eng ang ma ula keyboard taron kalanga rui phel phola volume kha alo her san vak chuan an mil to lo hei hemi kan ti man khom to lo ani lo pon tu na alit per tu ron kalanga rui phel pholen ron kalanga a volume da na kha hriat le to lo chun zo der ani lo pon a per line tiring ta se zo le der chu tiang che chun drummer ron kalanga drum work like a module tanga volume lo her vak ta se a phur thu tanga chu tiang che chun bass per tu po a poi mol tu gani band kan ti re hian zai ho musician ho in ti thailo teamwork ngai live streaming kan pek don lelek phejan cameraman te ho zong nen kan via tang rol ngai thini chimi tang rol na mun lo re cameraman ho keni musician ho keni zai ho in ti na muna antika ma music tha achuak thailo te kan thriat ngai ni khati che khan ti khopin set up that to eng angma sela he pa hian dramarina a level hriat re ngai engma a her lo ngai ru thiang lim taka pu tangai bass in engma a her lo ngai an in sound check lai mi ang vek khana omangai vek ti na ni chu khami level po khe thailo musician khachu tingena omlo ni me musicians ni tla ka ni lo kati me ke chuan mo achang chon lo her dang lam den ching ke ma point ka how khep sel ke chuan ti thadin du lo mi ti thateng u khong in mixer ke ni kan control lai teamwork ngai kati chat thina ni chu wang chon katel na huna re chuan an thil her lai an ting takan perdona kha e level kha riamo khoidang lam so ka wati chat zel khata che khan music thadeu kan siam chuak thei thei ni live apo ti kha kan thredon ania ti kha chuan in hriat mai karing to ti khan idea nei tong chu kha chuan hei ka serap vek to en kim me ari hi ani dan tur in ani vek to ta a level in ang vek ti vela chau khata tang khan mixing ka ti thin chau tekin nana 12 o'clock ka da le veka 12 o'clock upon data la dar som pani mo sanadar som pani po da vek la level hin ang vek zel don ti na ni chu khati chi khan enti ka adjust ti chon drum hi chu 50% top music ala thin ti ni wangin drums ka her ring ta ti khan an zai mol mola o ta hi chon tu na en rim po o drum si ring beren hi ti mu thai to ni chu awlsam te in achan chu ke na tang khan i adjust vek to wang khan chuan etina heta hen alit per hi alit hi teming tan tiring etilenga i en rim pon alit le drum hi a ring ti kha to ni kha chuan vocal hi itilenga vocal pani ami mic pani hi i en rim pon he mic pani hi a ring ani tun he enge ring lo mp3 playback a ring lo wa bass a ring lo wa keyboard a ring lo te i en rim pon a mu thai to ni tuna ami fader ang chi ni pon i fader tangin asan le thiam tangin asang sang kha chu ring ani meita ti hian khoiming e ring ti i thai to mai ni chu mic pani a ringa drum si ringa chuan alit hi ring ani hi bass le keyboard chu apangai ni khatang chi khan arin lam khai adjust vek thai to ta hian khatai adjust so khoiming e ring lo zo kai da kha a hriat sang hlok thai to ni chu ti khan awlsam em ani kai chu ka ti thina mi po ka khil thina ma ro chu music tha du lem lo chu thei mithen ka te chu music tha le thalo pon thelo EQ tha nge thalo ti vel te po kha an ngai tu lem to chuang lo ta mo mithen ka chu rik chhuah chuan du top to hei zurui phel pol tan phei chuan rik chhuah chuan du to ni mai ke ni ho chuan mi ne la vakal ta hei chu ti deu in ti ta se hei chu EQ hi te min pot thak sak deu se male amai so ti deu in adjust sak se male a volume hi ti hi kan ru hin om na saber zel ni chu ka ngai thak re hian kha khani ya apui che garinga khami te khan engpo ni sela music lami tu ni chuan pathian thu ka soina itui lo ni po khan min lo slightly import sakla min lo unsubscribe kher lo tur khan karon ngen do che chuan hei hi ka soi to ang khan gain control pani omang chia ta ni na thale zole ni ti kha karon soi le duwa chuan music lam thili karon da zel dona request du nei ni chuan a request na po ka da kha channel hi lu ta ni chuan email address ka da kha ta khan kan local te ho to rom ni chu karon hawang review karon nei sak don cheu ni ti kha karon soi le du ani kan channel te men lo thlir sak thina wangin kan lom tak zet ani kan lo me